नेपाल भाषा साहित्यकार कवि केसरी चित्त धर हृदय ठिठी बाखा सपु मध्ये छौ ठ्याबु ख नेपाल सम्मत 1078 साले प्याउको ठो ठ्याबु सफ्टी वेकै झिपु बाखा दुचना चोंडो ठो ठ्याबु सफ्टी चुंग वेकै झिपु बाखा वनिवे उद्देश्य दिगो वेकै बाखा वनिवे निनि यपि साहित्य पार्खि पिन्त युट्युब मार्फत वन्त अफी मथैको उद्देश्य ख नेपाल सम्मत 1068 साल अनि नेपाल सम्मत 1078 साले दुन्चुयाट हो ठसी कटन द्योपाला छसुका खिचा साउनी भौमुचा भेपौ बखु सील कैलाशकुट भवन व प्रतापीय प्रताप नांगु बाखला थो बाख सफ्टी चंग छिफु बाख वना फेसबुक ना प युट्युब न अपलोड यागु बिचा कठ ठौटको वन्टेनको बाख ना प च्यापु बाख अपलोड जुइ ढुंकल ल्योडनीको कैलाशकुट भवन व प्रतापीय प्रताप नांगु बाखन याक्न पोस्ट जी 76 पेज दुगो ठो ठ्याबु सफु पिकाक हर्षरत्न तुलाधर असन हिगा कान्तिपुर ख आ न्यानादिस ठो सफु या च्याफुगु बाख सील बाख ठट्न्याइ खो मेटामको छन् जे अठ्या चाला ल्याया चुनु ले छटा सिठ यंगिटा कुटा डेगा ढंगाट ल मुनु त हुल्ल मुना चंगडो गुली गुलिनला टन वेगा हाला चोपी चुल्यार गा लिक्कौना सोना अन लिक्क चोमेस्या ठग अंग पुवा खंके मोब्या सिठ यंके मोफ्या चंगो खनी जिटल पच्च सुकुमरिया होला पच्च तन प्याउल उखेर स अप्याब्याको कोखच डेक डेक कर्पिनीको अंग छ्याटो छ्या माग ठमे थजाउ या कुफलांगो ठिटी रिचियानाला छिगु देश ठावे मोफ्या चंगो उके जि अन न्यनस सना उन्ट डना चम जिम कालेज पासिट तया मुखो बुद्धि बज्र हु कोखचा पिटाय मुजोला छाल मना चुनि माग अप्याच बुद्धि बज्र लिस बि मलाने वे लियुनसा हाको सफु मिच जुना अंगले लिडना चम छम बाजती वम मुनुख जिपाके छक भयाको सोट हन टान टाल जिला छ्या मुजो न्यागो याजो जातीय धर्म व समाज छु मुआसा अठे डेकाटक जिल व सीलन जिन्दाबाद वन्ठ्याला छुसियो सिक्छ जे उडेक चाल सी मनु सी नगल व लोन ल्यावइ मखो अटन जे वइको च्याउ खलायना ठोख छुये वइ न्यन्टे मफु लिफ बुद्धि बज्रन तिने जिगो मन या प्रश्न जना बिल मखो मामुनिको का टाटे सीनर गा ठटे कर्पिने अंग अंग टचना टोप्यंगो सत्ती गुल्न टोटा उखे ठुके हिट्टु हिका छायिंक मा हो अले मामुनि जिपाके सुयाका न्याना दिस ढका निल्थ्याना सफु याको प्याना चुरो छफ चाक्ल अना व ठोसी नै बाख ठुक्न छुनाल सो बाजो खपनाको यक्वे डेटंगो अझ निरिपिन जकन मखो सलनस डन डेटंगो जुजु महेन्द्र मल्ले पाल्यायो अटना ब्योय एला फ्ला जुलसी पिना वइठे ठोखन फ्ला जुसा नुगठे अझ नोगिसवेन न्यन्याइ पुगो नेपाल राज्य विशाल नगर भस्म जुइरंकल वर्तमान कान्तिपुर नगर नक्तनी नगरीय रूप कया चोन अजाबले कान्तिपुर नगरीय बल्खलवे होला फलना सिट फलना मन्ट फलना नायकल नाकया सहे मुजल आपला आपा सिट हइगले देगले द्योपालाटे खापटी ट्युन लिमुलाट न्यागो दिपे सो ग ग उनाटो गुगो दिपे मिमुचार हिगे मरो अझ गन गन ना जागो दिपेला ठौ सचिव च्यामठन ढगा न ल्याटै ग खजा जन्मजुको फुक्क सिए मापी अटना आपला आपासिना चोंगले देशे हाकार ज्याचुन लिबा नेबाल खयम र निनेन ले उष्ट जु मन्ट जुए जुसा वे बन्य जुलन याव पे टुयु का प टुल का प याव पे बा फुल बेकु जना व पे छमनिम जग अन अबले आठे टुटी खिना पठा पना ने मागु बखत मखो न्यामेस्या छे अन्न धन्न मो तामे खरि दहे दो उकिस्न संसार न आठे चिर मुजुनी गन तीर्थ छकजग वनी मासा काल बिल कनाउनी माने उके आठे लिमलको सुजको वान्जी बजार न शून्य हे काइठा ज्ञानको हरतालले दिन्थे सुनन छे पालिप्याओगो पस झोलिन जोटिनाटगो गन गन छकव निको चागुन बन्य पस काप पस सिस फुस पस चिचिक पस आदि उसा मरिपिन्त व सिठ यंगित मज्जि मगागो वस्तु मिगो छौ नियो पस आएको जुक अजाटा छम बाजटी व मनो वा होला छौ बन्य पसले दुसे कठ स्वे वास बियादिस वासरका इपकन वइको ठोख सिड वे छे अवश्य सुन लोगी दु सु लोगी छुजुम ढका पसला निने मलानी वो मनो हाना हालटंकल वासरी वास ठक व वास जिका मक्तिलाट अले पसला साउ ल्युन टाकोचा ठंक चोंगो चिच्च गोगो ज्याचा याउ ढागो गुलीगो वास व मेगो ज्याल पाच पच्च पिकिया पोचत हन ब्याचा पेचा न्याचा न पोचना ठो गुली निगली निगली झिए रोसे नकेगो
थो पच्च मुठी टेकेको हो प्याचा आसा ब्याचा डाका काप्टे थाना पटी टुङ्केको तका वो सोप्लो वास वो जी पच्चन तया मेग फोन छोक्टी पोच नाबिल वो मुनो वास फो कइक थ चुडा निदा वान छ भ्यावन वो मुनो अति भन्या भ्यावन खना मेम ले वो मुनो ख छाथे मुसो एडा तका टको मुछि सटल न व टावे मक्त ट्रोन्टे लुसिटे त टिंक नुया छौ गल्ली द्वावन उकि वन बन्य पसले दुसया पसले के न्यना सिक्ल वे काट बर्खालो चकल अले वन वो मनु वंग गल्ली सुया द्वावन मोचा फाट फलाचन म डिग्ल सिडो वो अठिया च्याटटी डजी मया वस छु त मुख ल जग मया चन मामेसा बराबर गाँटु फाका ल आपा तुन मुजे सो मुटी जग प्याके ताटा ब्याचा ल पच्च मुटी तया ब्याचन जुगे मुखो उठे टो ल टुनेको उठे टो वाक्क याइगो लिप जुलसिला लाठा वलते आइया टका चता वनासना हल बोम उठे टो द्वावे काम छक स्वे प्याउने हन द्वावे स्वे वइ मने छु खन दुठे च म चाहिँ रास घरी लुए टच जुम नाच न छक द्वावले स्वे हाक्न वइले झन टच व हठा पठा चल व कलामेस्ट छु ढाट सुत टाइम फो हन प्याउन लिप मचा वाक्क या टोटा वाका तया हल लिप जोल से वाका न हिकुइ परिनट जुल अले माम पुतारका हला हल अले वे झन फसार जुल वइ पला झन चोल दुनिपिने अज्याथा मनुसम ठाउल कोठा पिन्स चुना लुम्की खला ठौ बानी फ मफुतले यत न्याउसा ढ्या ढर क्वाटो हुन अले कोठा ड्वाउ अबले कला मन्युन सुओ छुटाओ वटा छ्या जुल काटच क सुट फु डमेन हिगु लगा जना चन छडार गाछ क छस्काज क तल कलामा ढारे छु तकार हन टिब यासेले कला मेसे नाप सट्टी कोना तल हरे जुजु लाखे आलो मयागो नेनु त छ्याउका कलामा काट सुयाचुङ मिखलिकिया पाटमेस्ट सोट आका छा हा मिजो मेसा छक चस्क्वाटिया 25 लन तल नि सिट हौ टावा सुहोल ह ढका निना बिजै ग अले फन्नै बो फन्नै कला किजा मचा ढका कन टावा का छमका पाजुलका छम भ्या मन्तका ढका छाक टोटा बिजै ग उकि कलामा हन लिप सुट उकि छो मिजमा हपङ सन तल ठौ आटकन ठुगुल छमे सिठ मने उकि ठौ पलखलना तल ठौ मच छु जुस खोयमटे हालमटे ह न्याख्याना न बानी फफिका ठौ छ जुजिया आल या खंका बिउ छुटा तका छस्क्वाजको तल मचिया हिकु जनसट नावल कलामा मचै टचका पुलुक सुया अवश्य खंका बिडका प्रत्येक या उठे छक छस्क्वाटल नोनी मोआ हन मचै पाखे टुसोल तर माई ममटा मखा याक्वेन खुट्ला टसा मचे स्वास्ता कज्यावल छि उ गप टफिया वगो बानके सिदो मचे हिक मिंक पट्टी वे मिखा उखि वया चंगदो बोमन झटा दना आटा चुना आप्याम बच्चलिपे मचा मिखा फेकन म बच्चा टिल्लपे न अले हिकवया चंगन टप दित मामेसा यो फुटारका पिजे टुंगको खोलु वाक्कु छिना कोनी त बोमन फुंक चस्क्वाट या पुचिक फेटुट लासलामस नाचटु हिकाटे रंक्ल आ खया हाला ल लिन मुटुङको निम जख चुना मचा मिख कना हैला सासलाना हैला रका सोया चो पिने चुना खबिजको सो वेका वास्तवै अपि निमेष न बालके सियो अम काय मन्त सिरंक्ल व मिखन कनि मक्त शासन लाई मक्त अट्न अमि निमेषया गपै नससना चंग व वक दिसना चंगनि सिरु थपनि प्रजा वर्षल जुज्याट ठौचको आलयकी बिट अंश व ठावे टंगको पुत्र सोकित गुली बोलन कोटला चंगदो मक्स अंश छ आसा ठते बलका टंगको मिएट सिमनली टोफीको प्रयास राख्ने अमि सटिवनी मिसै थे पचलिप भाटनापा घेफका उना छे सिढंगा मेगु जन्मे भाटनापा चुन दैथेको आस नल डुगु मखो न बिरुवा मिसा थे जन्म भर बैठब्य स या मासा लिपै जन्मे भाटनापा अवश्य होना चुन दैथेको विश्वास या फुख अमिको जीवन शून्य जिरंगल अमिको भविष्य सुख एटा फुटन्ने अंगल थजो अंश ठटे हिखोबे हाका सच्चा नागरिकीय जुजुप्रतीय कर्तव्य हो सपुट सन्तानीय बहुप्रतीय कर्तव्य पालन याना चुन पिंगु लुयाट ग्वाउ मी छन् बालका बिटे अमिको मन मकले छौ बिरह मिन अमिको सरल राजभक्ति एटा छल्ल ठिका चुन खौची निगौ याया बान्जाल अपि अनचिलाम अठिया खबि सोसो वेका सिंकटु निकिया चुङ दु गप टफका फुक्कटु छस्क्वाटया चुङ दु छकछक का लुमना मचि कुसी चुङकुसा छकछक जुजिया प्रजा वर्षलटा लुमना लुमुसी चुङकुको अमि घरिकरी हिला चुङ अमिको न्याप लिउनिया हिनुली व ख्वाय उन केना चुङ
अजाथा बान्टक न अमि छ्या हास हिस मोरु व झालन सुनानो कोमसो खना ए भौमचा तले सुदु हा तारा ठावम अमि लिक्स चोम फुकी दाजुमा कोठा खापचा खना दुसो बले मचे त गोटिका निम्ते फुली अस्तुना चंग खना ए मचा सुजुला हा ढका पला छपला लिचला मिखचुया त खापा लिक्क दन निमेश न उटा छ स्वत न भौम अनियाथा न किजम ठोजुल ढका क अले वहे अमि लिक्क वना कोसना सुत मचा मिख तिसना वाको छिना चन्तंकल ठिया सुत मचुवा फटे स्वे ल पचा हति छुजुल ढका टाइम मचे फुसेस चंग जाक बुटकिया त टाम्च छग बिया हिकु लन माम ताल छुजल टा लाखा दाजु चान्स निसे निरु सुरु पिठा चुन ड्य ट्विसेले निकोटी लोट लेप वाक जग जना चुन छक सिंक याना हान ताल आ न मोआ गो मिख मकंगो चागो छिगो जाल दादा हिक्क हिगे त बोबन टी जग दना पच्च कोचना सोट लाखा दाजु मचिट ल पच्च टंकल ख्वाल्ल वन टिप्चा पच्च टेकल न अठे अले छक छस्क्वाटिया मचजा मन्ट दादा लाखा दाजु ल ठल छाफले टोन टिका अन कोठा चिकचा किया त माबो निम पाटना चुङ टम्पा चाटे यफ्टार का पालक खोल जल खला फुकिट सक्ले मुन मिसत डक्को मामेस्टा हेफ न गुली मिस्टेस वो मचल लुमका आका छुदै याना चुङ छ मिसा जिम त छकन सुच बिमवाला पा जिम मचा ढका मचे पाखे सोया सिंकटु याना सम्बेत न क्यङ या छ मि झल लुठ्या ज्या चुङले मेम छम माइ पछि चो जना व मिसम चा यमा वो टु दाजु छा अन गोटला चंग हा ढका न्यना चोमलेला मामेसे नुगो तजै थेमक चुनावल जे छ दनावै ढका सुया चुन फुटा ढका विशब्द खोल बाज फफुल ढुंगो पे निम मिस्टेस मिखा खबि सो वसा मुट्नो छ्या बहुमुचा ठुक्सी ढका अपूर्ण वाक्य ढाटा सिंकटु याना वटा केपना उखि कुने साला यंकल वो मच जग ज्ञाना के कुना माय टुटी केफना चुन मिजा त जुक्क गुली न्यानी हुन गुली गुठ्याट सट हुन गुठ्याट न पाल्टुंगको कु विटु सोचका उग्रिमे ठंका होला अठिया ड्य सोपहटी वमले सिठ यंकल अमित आशा डिपे ठेंगिट लाको जुनाउनीमा लाको छने मलाने ठुके चिक अपा नाटक छे कुने लोजना टगो म भय मानचित्र जुना चपे माटेस पना हुगो गल्ले दुटियंगा ओखिचाइका नेपाल संजाको स यंकी का बाजा खलटे त लुकेना जुना अम्सा वो आदेश त पालिना चावला हुन गावना फुया खयावना चोमेसिया गेलिया लुचा युठे चोरका मोटी जग तलथे अन लेन सुया चो पनि खला उताल नेन टक न जुजु आला याना बिमजागले मन्त्री पनि छ्या ज्या ठौ चचितक सल्ला याना आवले त लाकुली दुनिया छु जिगो खटोटा लाकु पाकी सुया सिठ हे मोयाको लोन जागले अन मयंको छ ठुके चायका हो अले आना व ठठ्या छुल्यार का ठक्क ले मिख वबले जिला ठटे सिल हे नु जना टे टुंगको सिए मुसुनी बार का हाला चोम वहे वेट सीपी का व मनो ख्वा गरखेसी तया टरिकम लोय सिंह पाली लाडिका डना चोम खन अले वरी याक का मोरको बिरहे न चागो छिगो तक वाक्को छिना मुखोसी बिरहे त कोटला चुनको सिटिङ वन दैठ्या वेगो खसल लोहे ठोट सिल्ला पाजो जी चसंको न ठक्क सुयाला अन महामुनि जु सुंक चुना चुंगो वो बि चिलाब्यो टाटा टमाटम अंग पिया हया चुन ढुंगो बाख कोचल